Prime Minister man ngam si bo aram ngang ya bro oi de ngang ya bro mi atop kum na ngam ya ponte Home Minister ngam si ga Prime Minister ngam ba yam thine khine ba Even Home Minister na kitang soi ka bu ta su ma di dum copy bi ai do Prime Minister ma India gi oi ba Prime Minister man ngam ba Manipur gi issue sida kai de mo to tho ino kai de mo to ki ga mete ga community ni ma ta community crash tho kai tho ino hai bi as Prime Minister na detail lo gro po ne ba kamai ho gi bu na su ma khang ne ba kana na ho bu ne su khang ne ba kana insil su khang ne ba kana na masi ngapi Masih problem pun masih kayak gini, waktu masih thop masih Prime Minister mawon ki khang de de ge ba adu hai pum danda party gi chok ab se ram si ai adu magi nuksi jab mi sing chok si ai adu Manipur gi tung gi future da chok da bale ba gi makta achum bal khang la bani na masih hai su ya ka dam mandre adu aram se hai ya da bani na hai bi wa khalon gi su ngang do su or mi si ai ba ko adu bo ngang de na lai bi de dum ya adu ka ma je ge adu ma na ngang de ro chum lei ba se adu bu Masih pun mak asing ngang ada su saka di BJP ke saka han le mani ko adu masih thokki bom tam lagi BJP saka su kai khe hoju nong nong ga ha ko de bom tang su ayat apan yam le re adu masih pun mak si kok thoraga adu saka semba siga hoji ki thokki ba problem thokki biduga mari ne deba Problem thoki bagi mari di tunga leba maram di tunga le saka sem si tunga leba saka di anytime lo do pharsu setter na daka oi di sem ki bi ai ba kana mo post so khoi government di tham da bi ya den da tham jin bi sim se any sim se ma ha ba ga wasro ki bi ai ba hui to bi ya le ba ko to ro su to ro to ke ha di u ji ki 26 January ma mang da any person na ma Habaga was okay with the castle yipping on whatever, mowing the Togagadi. Adubu, Haiba 2023 Tati Toiba, issue city, man or the Banganga, the social popia roever. Young Lueva. Atumbo, I do no longer never. Young Lueva. Aduna politics di mat ulu to khib ke so kai be theba pan se hap ke presim se hap ke hap roida am to ke ini hap pum tam da class ngang wai government su formation to khini ko ai government thamro di jok to su hai chu mang ngmi adu hai ri issue adu di prime se mo na oi da ba ngam ya da ni na yam lu ba position number le ba ko aduna ne hu po ngang da le se aduna masida chuma ling ban ton da aduna adu oi khre aduna hojik le di ba situation sida Manipur government gi aina sai hai gi do go hojik chief minister ex chief minister the party president hai ba sidi ma khoi gi tungan ba oi moni individual issue le gi su mo bu ko bu so ram chu yai adu center na Manipur new popular government la kam dai sida La posida masih ham daka oi masih hari ba exit sesi daka oi na kau khalaga ke musdaka oi na ngang ngai di eti kau basi oi ramoi aduna masih kai komba ase ina hari se chumla di honorable ex CM thok pada khanga dabani khangani ba kwa hari ba government formation gi sapni ari di thok pada mana phadana nganga ani aduga kai komba aina hari sina government formation gi remote coverage hari di thok pada mana ngam badum khangani aduni aduna masi lopia ponete aduna masi koina hojik situation thamjaning badi hojik ai ba Manipur sita tawri ba punama sita koina pendri si parjam oina pendri si di hojik koi ledi ba issue tholi ba problem yam che loisinmi mota ano ba su ledi ba irengi usi thoisini irengi thokpa matam sida kamhaina khoin yingyai pajama oina aduga hojik adum masikhak natana atopa su mathang thang ha chu bom pokai yam thoki ko asigumba puramak thokpa matam sida aikhoi leiriba situation sida common group ani khaki communal gi oibo yaba gi
थोड़ीबा इशू अमा लेरिंगै सिदा होजिकी लेरिबा लेकाई खन्नब ओइरे अनतगा अमगा अमगा लंबी थोगे खन्नब ओइरे असि पुनमक असिदा कोइना हेक्ता जाति जाति पुसिलगा खन्ना तेन सेनबगी लोमदा हेक लागदी मणिपुर से अफबो मणिपुर ओइरोएबा अदुना काईगिदमो मसी प्रॉब्लम थोइसे कईगिदमक्तनो मसी खन्नइसे कईगिदमक्तनो मोइ युम थुगाइसे लंबी थिंगसि कईगिनो नतगा बोम पोकाय हरिसि कईगिनो हबसि नैनबा मसंगनेबा अदुना मसी बोम पोकाय बसिना मणिपुर पुनमक्की जाति पुनमक्ते चैलेंज तोबनेना खोइ मियाम लौरबा नतगना लंबी बंद तोबम तमदा जाति अमबु चाप चाना तोबने हम लौरबा नतगा एखोइ के मो वाहे मक ngamबदा सोबदा एखोइ जाति बु सित ngamबने हाबगुम्बा सिगुम्बा लोय मक चटनबा तागदि मणिपुर सिददि हौजिक लेरिबा फिबम सिदि दुमाइन लौनबा तागदि अफबा मणिपुरदि ओइररोय अदना अफबा मणिपुर ओइसरदि खतम इशू अदो मरम चा चा डिस्कशन तौरगा मरम चा चा पुथोरगा अफबरोमदा पुसिनबसिन चुंगनेना ओजा हुजिकसे जनवरी 26 ममांगदा खरा amna semaba yare haba yam thajana BJP ge MLA मैम amna adum yam bol oina haiba su dumak leidi aduga MLA nang phongdok pa su leidi MLA khara na semni haba ge thaja ba su udre haba su leidi oza gi mota chatkhriba akhoi gi chief minister gi aduga party president gi aduga MLA akhoi bisoje su yawi paisen gi base adu si khongcha se mainly maroina akhoi gi ngasai gi kanok si gi national party president election sida adum sumaina oidori ba natraga ma implication se akhoi gi laingak sembai matang sola su dum karam haina oza dikot ta wai kamain thambini oza Sebra punya mesti dah koi ex CM ga, party president ga, sakiba macam dah Manipur ki media kang de, juga politician sing MLA sing kang de, mod mai pam mod bine, aduh asum budi ampau yauram moeng khalle, macam ini bhap tadi, macam bhap tu ina sana ba, bhap tegi ngang ba, mesin ni koi Manipur dah Iran loi ngam terje, bhap tegi, asing budi apa kang dah ba. अदुबु भाप तंगा त सुंगाप अदुना होय सेकी बसे कोइने यिंग या बसे कोइना यिंगे कई दमक हाइबा मणिपुर दा अनो गवर्नमेंट लापियाई हाइबा मतम सिदा मसी होजि कवकपदा कवकी बसे कई कवबनो हाइबसे हाइबा सबचान मीडिया सु खंबो मसंगी कंफर्मेशन लोबो भाप त इदबा आप त ओपिनियन पीदबा अदुगा एमएलए सिंचु चलिबा अनि ही खोंगसा से BJP मसेंगी MLA सिजु खंगदेबा कई दक सकिबनु खंगदे हाबदि मोइ वा ngangiबा अदुना ताएबा कनागबा खना एक्स CM बु सिमसर उहनिंग मदगी कौरगा वरि ताना न सक रमनि हाइबि मोट पीबि यावरे अदुगा अनौबो गवर्नमेंट लाखदबगी दमक्ता कौखप पार्टी प्रेसिडेंट का पुनः कौखप की बने मोट पीरे असिदा सुम येंबदा अखोइने येंग याबसे अनि थोक येंसे हौजिक लेरिबा फोंग सारिबा नेशनल प्रेसिडेंट की इलेक्शन की दमक्ता पार्टी प्रेसिडेंट बु यावबनिना लौसी का मसे अमरमदि अदुगा अमरमदना रजिस्ट्रेचर हौजिक हाउदे अनौबा लेइतबनिना एक्स CM बु पार्टी की आईडी ताबदी खंजबदी पार्टी प्रेसिडेंट ना पार्टी साइड की कौबन तेन लौजेबा हुई चलीबा म्याम से अदुबो सरदारबुदी खंग अखोई प्रेसिडेंट बुदी खंगदी को BJP मणिपुर प्रदेश बुदी पार्टी नेसु जिकी इलेक्शन लेबनिना आजुगी सु कौबम याइदबो एक्स CM बुदी पार्टी ना कौबन ते ना ए लौजे मरमदि मा बुदी कौंगे मरम लेतेबा अदुना माना मरम लेते हबदी माना कौब तारदी मागी नेशनल प्रेसिडेंट दो प्रायोरिटी ओइना मांग उनजगदबनी मागी पर्सनल नतवा मसी अइना माबु कौखकिबसिदि अइना सुम लौजबदा होम मिनिस्टर डायरेक्ट कौरगा उनखिबनिना बाइदि मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर मतंग रोइरमनि खल्ली मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर होगी लेरिबा नेशनल सेंटर ना मणिपुर पॉपुलर गवर्नमेंट मखक थमनब होनरप मतमदा मणिपुर हौजिक हानदगी सुम लॉ ऑर्डर यारक्तबा हौजिक से जुम यादन लेबा मसी मतंग सिदा खरा मोंदा खरा तानबा हाबदी कनोगी पेंदबगी फोंदोपगिरा अदुगा नोइना तोबइसे अखोइ इज्जत सोए हाबगिरा नतगना मसी तोयो पुनमक लॉ ऑर्डर फटबा हजिक फाव अखोइना सब चाना पाखप ngamdaba स्टेट गवर्नमेंट ना अदुगा सेंट्रल गवर्नमेंट लेरेना सुमाइना थोकिबा पुनमक असिगी
पेन दो मियाम सु होम मिनिस्टर ना थमंगुदो माले ने खली होजिकी एक्सियम असिदा अदुना मसी थम्बसिगी मरम कइनो मा को खरगा मसिगुंबा थम्बा तारगदी कइगिनो बु हालिबो सेंटर की अपाम मियाम रिपोर्ट होजि लेरिबो सिचुएशन असिदा एक्सटेंशन सु तौबुसु याद्रबा सस्पेंशन से एक्सटेंशन तौबु याद्रबा तौद्रगना थम्बसु याद्रबा अदु तौद्रगी डिजुरेशन हाइबदु लाकदुरिबा स्टेट सिदा इमरजेंसी लथोगा डिजॉब तौदुरिबा असिगुंबगी तंजा अमक सिदा लापम तुंदा मसिगुंबगी अवाबा लेबा मतम सिदा मणिपुरदा केगुंबा मसी एक्सटेंशन तौद्रे खलसी तौबि याद्रे डिजॉब मक्सु तौ पाम दबा मतम सिदा मसी लापो मतम सिदा कमाइना सेंटर ना टेकल तौबदा गेबदा आइना सुम खंजबदा मसी डिजॉब मक्ति तौबदो सेंटर सु पाम मोयबा अजुना सदुगा एक्सटेंड तौनिंगबा अदुबो उपाय लेदा कान द मोय पाम बे मखत लेयबको याबा यादो खंगदे कम्युनिटी मनी मक्ता पाम सका पाम दबा ओपोज दबा तौदबा जिकी कांगु अमरा पोस्ट कन तोरी यावरो ना अदुदी मदु मार्क द कमाइ तौनी हमनदा मम पाजाना पाम दो खंगदे ग्रुप अनि ने पाम खंगदे ममिंग लिगोसु था मखत लिगोसु WhatsApp रो ताबनी चीफ मिनिस्टर से किबदे यावदसु चीफ मिनिस्टर अमा सेंटर ना पाम मी अमा कनानो मदुम तमदा जिकी कोइन पानरी बे म्याम दे यावद मानदे हे खली इनो उनुबो मखत सेंटर ना पुथोरगा WhatsApp रोगा अदुगा मसी WhatsApp रो मतुंदा मसी लो ऑर्डर फटरदी अदो WhatsApp रो खमदुगा मुगा सस्पेंशन अनदर 6 months एक्सटेंड तो बिया बलेबा WhatsApp रो दु फॉर एक्सटेंड तो बिया देबा कइगमा ngasi WhatsApp रो बा नुमित नि मनुंदा मुगा सस्पेंशन थम्बिया हेबा थम्बदा अनदर 6 months सकरेबा अदो अनदर 6 months सही म सकी बिया हेबा असिंबो प्रोविजन अम ले अदु मदुंबो उपाय नतना मणिपुरदा हुजी उपाय लेते अदु कइगुंबा WhatsApp रो कांसिदा सिचुएशन से फरगदी सुम सही मदु तुम सखिबसु याय कइबो याददी हुजी के अपोस्ट ऑफ लेबने या इरांग हिंगलागदी अदु मुगा सस्पेंशन हमलगा को नम बड़ी दो WhatsApp रो खमतुंदा अदु हुदी सस्पेंशन मुक थमला अनदर 6 months एक्सटेंड तो बियायबा अदु मुदी अनदर 6 months 1 years what idina ko अदु सबचान सखरनी असि पॉलिसी अमा अनि सुबो पॉलिसी देना कमान तोगे बम तमसिदा हाइरिबो मणिपुरदा हंदक थंगे के 26 जनवरी ममांग से थंबा ताबनी मसी थंबदा मसी थमना होना रपम तमदा होजी अइना खनबदी अइको उजरे होनारे सेंटर से होना तमसिदा मसी तवनी हाबम तमदा विदिन द बीजेपी ग्रुप ता रजिस्ट्रेशन ग्रुप तो सु कना मखरदी गवर्नमेंट फॉर्मेशन पाम देबा अदुगा कना मोर पामेबा अदुगी मरम दिगिना होजिकी सेंटर नसु याद्रा हने खलगा होना रपम तमदा पीस लेरे गवर्नर ने पीस लेरे लाउड केगनो एनी चीफ सेक्रेटरी ने पीस लेरे लाउड केगनो लेरी पुने मक्रो पीस लेरे हाइसे गवर्नमेंट फॉर्मेशन तो वी आना बकी पीस लेरे हैबने अदुबु लो हाउजी विदिन द निमित मंगानी मनुंदा टुक मनुंसिदा अखोय लॉ ऑर्डर सिचुएशन से मणिपुरदा खम देन मुको इरांग थोए असिना मसी इरांग लेरगदि मुको गवर्नमेंट फॉर्मेशन तो वी आदबा अदुगदि मसी कोंबगी लॉ ऑर्डर गा मई लेनबो ओयंगुनि खलेबा ऑनरेबल एक्स सीएम कौगिसी होम मिनिस्टर गवर्नमेंट फॉर्मेशन ने तबा लॉ ऑर्डर से कई दमक तमसी ओरो कमाई तोइनो हम मागा सुमताना लगा खरा पेंदबा होम मिनिस्टर पेंदबा मियामदो मणिपुरदा लेरिबा मोंगसिदा पेंदबा मियामदो अदु मोंगदा तंबरा नतगाना मोंगदा खरा चाइब्रा ओ खन्नब्रा मसी मरमदि ओरे दा एदि लवे अदु गवर्नमेंट फॉर्मेशन गिदि नत्ते मसी माबु कौसिदि अदु सदागिदि क्या पिरोय मागी नेशनल प्रेसिडेंट इलेक्शन सु लेबिना 20 जनवरी दा तोबि आइ हाबे लेबनिना मदुगिसु मागी एस पार्टी के प्रेसिडेंट म ओइना चत्तबि यादबा कौदसु मा चत्तबि यादे जस्ट इलेक्शन ममांग दा लेबिना मसी के सपोयोनी दबु पॉलिटिकली येंबदि होम से उनबसु मा याव द माले एक्सेप्ट कनो खता चीफ मिनिस्टर गमबानी खकनी अदुने इन लॉ ऑर्डर की मरम दो ओरंगनी हाइसे
aduna masida koina yeng ya basi yamna yamna akoi manipur sida ina pen da habidi amma het ko bom dam da any hojik manipur gi MLA singsi delhi chat ya deba airport oboga manipur go me formation gi support oni ko do su ko rok sakre hana mai mi sin he hai ba ko do su soina ekoi boss to ko oromni ma ko oromni na ko do su dum adugi bhap ta sungang na ba aduna masi gum ba purma ase oi do pa do ba myam ngam se bhap ta sajil ga ngam ba myam na ekoi law orders control to bum do bne ba aduna hoi lang ni bisi solution purok pa ngam da lei se do government formation to bum dri se sine ba aduna amman amma hajin ba myam do pular kan di ekoi manipur do law order yad re aduna aya han ba lang tham jabadi hoji honorable XCM chali besidi home state na tana bisi ai di atop gi maram oram roi law order manden aham rang okay sir thank you so much maroina apugi law and order sigi matang da focus pira kana swai gi matang da concern tarong gani haiba gi wafam jane ojan thambiri se duga tongan ba akoi governor na adagi di mayam na akoi gi party leader sing na santi hanjele peace normalcy peace hanjele have se to makhai raga le me recently ko ning sing ba ya ba se akoi gi adum chief of army staff akoi gi general opender na su peace hala kain hype jetum recently dum akoi gi ada su group ki ka tarik tarahum do de moi meeting pham gi mi sita su adum ang phongdo ke su leibni aduna peace normal peace la normal se la hara kan da center gi mai kai di gedum sarkar se ma hanjilak nub gi apam ba ma leibo iram batara ga di swai gi matang gi da kairak pana maram moira kan da maru oina adu da focus pira kan da chief minister ga adai matang da consideration da dai matang ga leiram ba ya hebe gi wafam si su thambire wajana aduna hujik leidiba context timing maru oina haitare live development ji handa sarkar na central government gi mai ke digi lengak se manaba gi paikhalak pa khongthang sing ada kaurak pa tonga unaba aduga akoi ningsing bayam se dum BJP gi MLA na phongdok ki ba wafam sing su dum akoi gi se kulamlai AC na su AC gi MLA na su phongdok ki se langna re iba mayam se tawra iba mayam se adagi center na semning bagi ingit pirak padai thabak sing je paikhalak pani haiba wafam ga su dum phongdok ki ba lei bani haitare aduna center gi mai ke di ta sing adum sigi semning mai pose ma leita di masigi environment su ma sagalak no hona matam da madugi process la haibagi wahang du masud nei na ba yai ozaduna akoi gi state gi popular government am sem na ba gi damakta wari sanana ba maduk kinna ta taraga su present election su leibendana adubu hujik lai ba timing amasung context in manipur si ge yenga kanda ozan su thambi ki bloin order ki sanaram ba yai adai mam da focus taram ba yai ka haibna chingba khra de dum unaba matam da adum area se leibendana oza lak chaning buje hujik ge handa ki meeting hai tare aduna sigumba mamang su mayam ma sina nate previous similar meeting hai tare mayam ma tawkre aduga handa kisiga kena base kamaina continuity na taga any changes kamain thambiningi power dynamic between state and center hai tare my outcomes je kamaina any changes na taga continuity dum like main hamu hanai dumaina kaina dumain thambaya bra kamain thambiningi boza Stephanie yongse na yamna sidedi yamna koi pajamyam ga ani thamdaning badi hojiki honorable XCM ga satliba asidadi aine taseng political gi government formation gi di natre habsidi aide chum hoji chudum hajege maramdi editin hierarchy maramdi government formation da monda kaune kai gi dum kaudoi no masi khoi miyam khan je ba example ma ba ige against to na taba wo ying je ba government formation da ma bu center na pamdre nang tok patare hai lo thokraba chief minister neba ajuda muga government formation gi mon ka kai gi mon tana nabagi demak kai kaman kaudui no ba aduga leadership batang kana pc ge mon consent ngai sumbam leite ba ka aduga hai bo government anobo lapada masi kai do sige mon tana ngai su ka oide ba maramdi center road makhang manipur da thori ba problem purmak che government india na pan khange kauji hai ba sikana na no bo ekoi manipur praja miyam na masi matang sida koina modi na manipur matang da parliament da khangde am khangde ai jo asida imphal visit or manipur gi problem ji choi hem da sakhi ko manipur praja miyam madi kai wa mak harpi yai hai ba gi wakhalonda adiga haiba issue thori ba problem thori bagi maram sida prime minister ma oina wahi amata su thambi ya ba thajakhi ba matam du pa haibi ram dre chakre
masi kay no ma aina sum aina observation to bodi ramia chumi aina sum lojaba India ki prime minister mana Manipur problem da May 2023 May 3rd talking about problem de how do you problem asida amasi prime minister mo na masi maram da hai wa di ma as the prime minister mo hai ba taragadi asum bangang ning ka ba am bi hai ya ro masi problem da anu am ba hai ba ya da mi mana asum bi ma khang ne ba kam lo kai gi do thoi no problem che hai prime minister friend khang ne ba already madu asum do ngal pom tam da shok ka ba sule mi ya ba aduna ngang do ne in lo we ba kai gi no bu prime minister man ngam si bu aram ngang ya bo oi do ngang ya bo mi atop kum na ngam ya ponte home minister ngam si ga prime minister ngam ba yam tin ke ne ba even home minister na katang soi ka bu ta su ma di jum copy bi ai do prime minister ma india gi oi ba prime minister man ngam ba manipur gi issue si da kai do mo to bi thoi no kai do mo to ki ga metai ga community ni ma ta community crash thoi kai thoi no habisi as prime minister na detail lo gro po ne ba kamai ho gi bu na su ma khang ne ba kana na ho bu su khang ne ba kana insulin su khang ne ba kana na masi ngapi masi problem pun ma asi kai gi bakta masi thop asi prime minister ma won ki khang de ge ba adu hai pum da party gi chok ka su ram si ai adu magi nuksi jab mi sing chok si ai adu manipur gi tung gi future da chok da bale ba gi makta achum bal khang la bani na masi hai su ya ka dum mandre adu aram se hai ya da bani na hai bi wa khalon da gi su ngang do su or mu si ai ba ko adu bo za ngang da na lai bi dum ya adu ka ma ge adu ma na ngang da chum lai ba se adu bu masi pun ma asi ngang da su saka di BJP ki saka han le mani ko adu masi thokki ba tam de gi BJP saka su kai kre hoji nau na mu ga ha ko de bum tang da su ayat apan yam le re aduna masi pun ma si kok thora ga adu saka semba si ga hoji ki thokki ba problem thokki bu ga mari ne de ba problem thokki bagi mari di tunga le ba maram di tunga le saka sem si tunga le ba saka di anytime lo do phasu phasu setan na da ka oi di sem ki bi ai ba kana mo post so khoi government di tham da bi ya den da tham jin bi sim se any sim se ma ha ba ga was lo ki bi ai ba hui tu to bi ya de ba ko to ro ju to ro to ge ha di u ji ki 26 January ma mang da any person na ma habaga wasap oki buta kasu ye pi ngamwe ba moina to ge hagadi adubu hairi ba 2023 third gi thoi ba issue si di mano oi to banga ga di solution pok pi ya ro ba yang lu ya ba achum ba adu na ngang da ni ba yang lu ya ba aduna politics di ma to lu to ki ke so kai be di ba pan se hap ke prisim se hap ke hap oi ra am to ge ini hap pam tam da ka su ngang wai government su permission to ki ni ko ai government thamro di jong to su na chu ma ngmi adu hai ri issue adu di prime se mo na oi da ba ngam ya da ni na yam lu ba position ma le ba ko aduna ne hu po ngang da le se aduna masida suma ling ban ton da aduna adu oi khre aduna hojik le ba situation sida Manipur government gi aina sai hai gi do go hojik chief minister ex chief minister the party president hai basidi ma khoi gi tungan ba or moni individual issue re gi su mo bu ko bu su ram chu yai aru center na Manipur new popular government lakam dai sida la pusda masi ham daka oi masi hari ba ex chief minister si daka oi na ko khalaga ke mu daka oi na ngang ngai di edi ko bosi oi ramoi aduna masi kai komba ase ina hari se chumla di honorable ex cm thok pada gum khanga da bani khanga ne ba kwa hari ba government formation gi chapni ari di thok pada ma na phajana ngang ani aduga kai komba aina hari sina government formation gi dum ta kawbone te hari di thok pada ma na ngam dum khanga ni aduna masi lopia ponate aduna masi koina hojik situation ne thamjaning badi hojik lai ba Manipur sita tawri ba punama sita koina pendri si parjam ona pendri si di hojik koi lai ba
issue tholiba problem yam che loisinmi muta ano su leiba irengi usi thoisini irengi thokpa matamsida kamaina khun yingyai pajama oina aduga hoji adu masikhak natana atopa su mathang thang ha chu bom pokai yam thoki ko asigba puramak thokpa matamsida aikhoi leiba situation sida common group ani khaki communal gi oibo yaba gi थोड़ीबा इशू अमा लेरिंगै सिदा होजिकी लेरिबा लेकाई gi खन्नब ओइरे अनतगा अमगा रंबी थोगे खन्नब ओइरे असि पुनमक असिदा खोइना हेक्ता जाति पुसिलगा खन्ना तेन सेनबगी लोमदा हेक लागदी मणिपुर से अफबो मणिपुर ओइरेबा अदुना काई gi दमनो मसि प्रॉब्लम थोइसे काई gi दमक तनो मसि खन्नइसे काई gi दमक तनो मोइ युम थुगाइसे लंबी थिंगसि काई गिनो नतगा बोम पोकाइ हजि काई गिनो हबसि नैनबा मसंगनेबा अदुना मसी बोम पोखाई बसिना मणिपुर पुनमक की जाति पुनमक चैलेंज तौबने ना कोई मियाम लौरबा नतगना लंबी बंद तौबम तमदा जाति अमबु चाप चाना तौबने हम लौरबा नतग एखोय के मो वाहे मक ngamबदा सोबदा एखोय जाति बु उसित ngamबने हाबगुमबा सिगुमबम लोय मक चटना बतागदि मणिपुर सिदि होजिक लेरिबा फिबम सिदि दुमाइन लौनबा तागदी अफबा मणिपुर ओइररोय अदना अफबा मणिपुर ओइसरदी खतंग इशू अदो मरम चा डिस्कशन तौरगा मरम चा पुथोरगा अफबरोमदा पुसिनबसिन चुंगनेना अरोबा राउंड से दुम थमजेगे ओके सर थैंक यू सो मच जा खुगी हुजिक लेरि पोसे हाइदोक्तबा हाइबा याबा यादबे प्रोटोकॉल अमसुंग हेक्ता पंगहाइद हाइजिनबा यादबेगी सुम पोट अमसु लैबंदना लीडर सिंग याम चेक्सिनिंगाय बा मसुंग हेक्ता कांगथोकपा यादबेगी रूम अमसु लैबसे अखोइना हुजि मेक सेंग अदुना हौजिक अदुना एनी इशू सम थोलक मतमदा इवेंट अम लाक मतमदा मीडिया गिदि मथौ पारक मतन मीडिया गी नैरेटिव्स पब्लिक की डिस्कोर्स मैम अमदुगी अखोइगी स्पेकुलेशन मैम अमदुम लागा सी हुजि मनि हुजि चो जान थंबी कि सिंग आंतनी मैम ए अम चटखरे कई दौरक याय कई ओरक याय सितरक याय हाबना चिंगबा मैम अनि खंगनिंगबा हाइदबा अदुना सिगी पोसिबल से दम सिगी जंक्चर सा कोइ से दम ले अदुना लाक्चने मुझे टेन तकना अदो असमाइना इवन दो द सॉल्यूशन कोइ सिचुएशन सारा कॉम्प्लेक्स ओइतारगसु लीडर सिंगिना टू सम एक्सटेंट सिंबॉलिकली खतंगदी हाइबसे चुमोइद्रा हाइबसे हम बतांगदी कमाइ तकने मिसिसे हजिया हाइदिबो म्याम से अदु थोरि होजि हाइदिबो ngangibo punama se kaigidagi thokpanobo हाइबो रजिस्ट्रेशन सिंसिगी स्टैंड क्लियर ओइदबा अदुना लीडरशिप हाइबा मतंग सिदा तौगदबो मीदना तौद्रगा अतोपा तौहंगेन तौबदगी मसिगुंबगी वासी याम ngangnabनेबा ओ हौजिक चपचाबा सिदा कोइना वानिंग द काइदे रजिस्ट्रेशन सिंसिना आइगी लीडर से मा ओइतारे हाय लेपखिबा मतम अदुंबा लेपा ngamlaktabagi damaktani hoji wa achumba ngangamdrise amasu pangang ngangnise aduna तौगदो मी तौदबगी मोय तौरपदो मोय तौद कई तौगदबनबो तौगदो मी दि मोहिनेबा लीडरशिप से चपचाना उजिकी तंग ताना मणिपुर दि सुकुइ मी पजागदा ओटलिबा वारिबा पुनमक वखन पुनमक उजि तंगदु इताबरि देनबा नेना तादरना लेरिबा पुनमक से रजिस्ट्रेशन सिंगी लीडरशिप खनमंगमदबा ओय अदुगा मोय गी स्टैंड क्लियर ओयंगमदबा मोय वखलोन जि चपताना लेपंगमदबा अदुगा मसा खकी ओयबा खनबा मियाम गी इंटरेस्ट खनद्रबा अदुननी लीडर खनमंगमद्रिसे अदुदि मियाम गी दमक खलगदि अखोई तोफम थोपदु तौसे कना तौसे मा फत्रे लोथोखरदि माय मुहूर्त कना ओयया गे बिसि मखोइना लेपचखदबा अदु लेपचबा ngamdaba अदुगी फिबम लेबदगिने असि अवाब तारिबा पुनमक्से होजि अमा चले पंगा ngangnइसे अदुनेबा अदुनो मसा मथंदनदि पंखंग खंगबा साबा अदु मियामगी अपुनबगी मोइगी राइट अदुदि मोइना लेपंगमदबा अदुगी बगी खुदोंचा दबा मणिपुरदा होजि थोइबा असिदा मसिगी फिबम नसु अमा ओइबनि नाइ थमजेगे ओके थैंक यू सो मच